ikayao zentizindwa ji zonti pia ngwa ishio emakatiana. Mwenyezi Mungu hajalia ngasina jeshi, ngasina mafundi, ngasina manotable, ngasina wababa, ngasina wazazi, ngasina ushababi. Wandwa wonti pia wafikiana wa ranti entia hatu. Irengwani fami ikayao riwao no juzi, riwao no jana, nga riwao na oleo ezetwabia za hao. Shawa decide ukangwari timbonai. Abunge amumikanizi onwan za uka ifoba ke wandu wajitowe fidia asibabu denti ya hatu. Ato usiku wa maudusha lelo nga mumnikoni introduction ya hezilio eke vanina maudu banga mi msafara. Mwenyezi Mungu kaja rengeshi umbeshaha he ngalijo mwambiani izo wikayao zilio zahama jirahane la jiri mfumo rakanu. Abunge yabo haina mdulo na mwanyanya nezi ya kifujari ya kikatili ni wanafiki wa wabirili yao ngelazimio wajue izoboko luzilio. Kwezi watukufu tindati onesa ya uka haina mdu ikaya ngobonti juu hatu ngufanyu msajaja ngutoa ndo alma problemu na mashaka menji tikaza uka nyima jini nyima sera ni wanafiki ni wedi wikayao mja mrengenti hatu nga muyangamiza nga muimenya na mrejeo mohani wahemi buna wahumi buuni wahemi jenje na waheye mrejeo mohani mrengenti hatu rirengezenti hatu rimdenti hatu ba enamna ikayao dumlio kabati ujoshinda ya mstahamili ni wandu ikayao mja mrengenti hatu mwirendeti hindu iyo tizonesa osikwa lelo tiridwi tizonesa ya uka miurongo vanu ngelazimio mjuwe ya uka vanu rizalo arilelo aritwa amozi wanirendera some ho shujan ho watwania waho arizaya enge wajuha waone ze twabia wikayo lezijirisi wa makatirilo na yana kwa jajo kawadaza wajuka wadaizi haki za hao hauka wauti watwana wanu mawatwania maisilamu wa Komori wajuha harumanti wakauhunda amani wakauhunda msomo wakauhunda unono haina ndongo za kheri zika bonti juu hatu abasa pia zivuru usiku lelo uno bainge ngami bonze tikawajawa ni kirhadisi ndongo hindi kwezi watukufu de sinema ya hede jeshi baada ya ufujari wa hao wabenushia wa Komori no ulevi nezetwa biambi lelo wa decide waje waonese ya ukakuhamadao eketi jawa nga mdongo woide mbaye ya zaya mbaba hangu uparwa fundi Abdom Shahidi wa Sumani hemitami huli nembanku woide ya zaya mze wa hangu woi fundi wandu pia wa mitami huli wa mjuao kajaka mezi kajaka mdalilifu ya habo kwa jajo zaya banga wandu rutojua wanadabi abuwa wala ni mbabi wapuliliwa wavuriso montiani wacha wanzo ikeo wanadamu lelo wanzo ikengwa wana akili na uko bati msomo kabati unono shawa wakakaribu nao wakawaona watoto wa hundu no witino ulaba na nabe izo wikayo do Komori wanzo waziju ele jeshi ngelifanya sinema baada la parihaniha neze tobia bizaha ora ambio wa Komori wala ile tilo tukana tukajana abinichebeza uka iyonga bondo hondo mapesa shainu tika urenga risk ya ukabainge njo ufashana no neseze ngo zahi makatili no wafanya bahi baada zenugo zila zijiri ngabwandu wasawa tolo ngabwandu wasawa siswa daraja ngabwandu wabadiliwa wandu sha wandu wabadiliwa ngabonza shongara hana wanu waliyo yabonga manzo mbabi iyo mtulilie ya mwadomzi juu iyo dizo tuko kutendeza zambivan ezabili do mwambiani ya ukabashar bo adembeni harengwa ranzi juzi hadiso torture ya wana tabu zinji yafanyili wa ozo asibabu telefoni ya hii parisi waneze mesaji za takfin ajuhamu shaka tujuwezi mlinda o izwazali ya zipanga ezararu watukufu ngabo uzade hauka wanama watukufu na kawambi yazo wanijua we namna hangu waisawele warambu wa Abdallah gwa hunu ulaya ezenugo hizo zinifurahisha kabisa kwa warambu waka shinti shiumbe shali nubwizi jinafiki abasali ranti o uwa wahiba wa levi nezetwa biambi ngelanzo edisolo amba minsi no manipulewa
na umwambiani izo wekao dezajiri harume radio indwaji ya bulantujini wantujini waisawari wasulishiza ezi habari yauka attention enyumba ila la baraka ne Facebook FM ilontujini ila fatihudo uilibiyo abo hatema pesa ngarjo mwambianizo banu ilimjue haina mru ulo harume bwana ekakati harume grupu ya hangu ngwanzo ya fanya ndongo ngwanzo ya wasulishe nti ngwanzo ya ivukishe ngelazimio ya jue kana na tahadhari ele bwizi la Abdalla Agwa yararua nama watukufu do mwambiani yuka fakari wa jamda dabi aremeshe hando ndondo Dr. Yasser ezedi wazaha tungezo makubuli de mana bo komiti la wamea ni zedwa Dr. Yasser ibala mzazahe harema Yasser harema wajujo ujikaza shawarema ilo de mana bokanga wandu ambao wenye darusi ngo wanafuraha bao watukufu asibabu ya ukaa huno azali ya lola wandu wakangamiza idarusi ngamjo mwambiani za kado za jiri usiku wa lelo wapulwa bandu ya wandu waje wafanye namna wika yao wafanyishie suluhu sha rizamba ya ukareka fundire kano tablo ujojamba na wakomorige video rifanye mahadisi ya suluhu kenge fanyiwao mru fanye za lazimuranti raili sambi raili salami ojaroha wonze wandu hadisi kange ya basana rifanye suluhu ujoroha yabo ilo jindu jinafiki rekalo fundiro kamba bare kamrumbai iyo ngelazimio wakomori waelewe ezabari tournante ngabo wedi na malaba wenda wambana mwalimu ala mawala zihate tournante na siro prepare halafu wakomori ngachukua lazimu mdambu wenye madamana wa siasa mlo komori wafilihani maile Côte d'Ivoire wafanya pression raisi wa Côte d'Ivoire haisango ambukana ntina hoida mweze voti haukai peuple ke jalinda tahale yamba ngejo fe sankulelelo Mwenyezi Mungu bahe hawa saidi ya jina mnamba intansurullah yansurukum wa yuthabbitu aqdamakum. Kwezi watukufu ezantizo bonze ozadewa bilindo ka ezantizo bonze waisawarambu okaze peuple pia za Afrika zisazi ba uswe na dictature wan halafu ezantizo bonze za kausaidia ma dictature wan wa birilia waisawalashe ili recule waje wa négocier daono wandu waje wajuta ulana eze peuple za hao. Na mwishiando izo namba wiso eze peuple za Afrika pia owananti wa Afrika waisawa la mwa halafu ezenti Angleterre Allemagne neze ndongo izo zonti pia waisa waele wayokana wandu pia waisawa kaushia ema dictature wan oweti wan watungezo wana wa Afrika pia wazama wana wa Afrika wapulezi to wana wa Afrika wafao mubarini wana wa Afrika wafao hambade wa Afrika waisawa la mwa pia baada waisawa la mwa ezajiri ndiko zotukufu ezajiri ndokana gelazimio Faransa, Allemagne, Angleterre, Marekani wareje idingoni waone ujotaula no Afrika wakati la wale wanegosie wasaidiane avec respect rihunde wahunde gojo nifanyia jao ni hunike jao gojo renga jao shanga mjugo gojo nifanyia jao shatindo owezi wa iyo uzade wika yao narambe alhamdulillah wa shukuru lillahi baada wamba kwa na usutene criminel tena wa reconnaisse eheni ilona utungu ulona wanadamu wana wei nadaba yani kiwa omsomo ya baeze likolinga mwana uka wana hapo afanye examen hata basa kwa jatole wana yondo ngogo ko yule beza mndu mwana yafanya examen ya tutolewa ez examen za habunga bo diro rondo elapita di makawishia ya seri ya tata ya wanu ya seri yeye do gérer l'hôpital na weti de anomewa eti de toamane eti de directeur wa l'hôpital shato renga bamba bahe renge bahe imana harenge wa aeroport bahe ola renga sekna bahe ya renge jeshi wanzo wafanya ndugo zinrochi hautimizi ngelazimuyo mjua ya uka waisawa lembele hauko wakawapata wailo wakawanuko wanuko abantu gwe waji walibe na sira liso zamba ngari zamba ya ukana attention utofanya mahadisi daina azali ya tuvoti wanyoti pia mzijua hao lijua kailo criminel karno fanya mikataba rasina ngarjo yingua tous les pays qui négocient avec le criminel, le putschiste Azali Assoumani, dès sa chute, ça sera non avenu. أي دولة يتعاون أو يعمل معاهدة أو علاقة مع هذا المجرم مباشرة عند نهاية هذه الحكومة الدكتاتورية نقف فورا علاقتنا لم نعتبره ilim wanrungwa doelewa ezenwo yesu hautimizi lo mwambia ni ukana eze krimo zani ni majeshi
Ouleviwa hanyu maudu na mkenti nyoti pia mponde sheye mulinde maudu banga wudahama jidiro la sihara haneze vokaliza takfini maudu domje uzishilia nyinyi abo titambaza pia ngami msafara kamonao ngami msafara ngami malahule ngami loteli nti Paris ili mdojua abenge abo ngaradisao ezi habari zatu watukufu baada na manisa ni yauka vanu owarizaya kwa jaka wa mezi kwa jaka wezi kwa jaka wa hungufu yabuntu jwa zabari rajo huja rirenge swifa amadizo rikenizo owarizaya kwa jaka wezi kwa jaka wa hungufu kwa jaka wa mezi karajajo hujua huja rirenge swifa amadizo watori jua bamuishia elewiziku la hibeze maliza majilisi mze militera hanja hamu no uzade wajiri doka wanama watukufu haukati kawaangalia wanama watukufu wana tena wanu watukufu mwana ma alimsa milio mwana ma fundi Said Abdallah mwana ma Yusuf Sulem Madimbamba nido wanama wantani wangu ni mamilioni 1000% chatikana mahoza tikana masikitifu wantuka uyele we bwana we yauka woinga mibanu avara hanani arumwe bwana ndamina timrabua ezendo zinu haukarandi 2018 abonge uzade bo haina mkomori ya isara mwe bwana we na mwede maoneze video zahe usiku lelo ngiamada nilo namba Facebook ya wandu basi tungu kibiazi zoti zalo mbabangu akata ndatsangu akacha unabonga juwao owahusa ya uambao tizala ni mduka kwa jahutashioni kwa jahutalikoni nguna warehemu ya wasamihi ba kwa jabenza owahuzaya kwa jautashioni kwa jautalikoni ngwa bwetizale no ndukata kwa jaka jau shabala ndabu ya isabu nguhabo wa komori na muhime muishie ngamjo ujua ele kwambeza kweli wide mbaya ni zaya haina mrumi tamilungu mjo yoparo alhajj alustadh almuallim abdum shahidi ranzemi tamilu jembanku wei mze wahangu mwenye unizaya yakaufanyia ada 90 Said Abudu Mshahidi waide mwenye unzaya Bakar Hamidu mze Said Ibrahim awimba ya hangu wanudo wanizaya haukabanu nganzo ili mwenye ebanu zalwani do ulanda wanudo watukufu wanizaya o wakati ada ya kaada shatinda baseni ada hundezela anda ne mboga ne wajambangu wafanyo ada indu wakati ada ya kaada watukufu onda wanu nakaharume shombo ujo msafara umalani wakodo ushi ngani pirara ni sasa habari kwa watukufu na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam alijohani sasa habari zatu na mswali mtume sallallahu alaihi wasallam alijohani sasa hadisi hatu kwa watukufu wa ala barakatillah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam mswali mtume baba ni udona ndone ngamanzo mjiviwa chawo tsolo swali ujoka ulishafi na mswali ujoka ulishafi kwezi watukufu ele jeshi ranzido mfumo wa bira rao nesese habari za jiri ndi watukufu lera yobo masihu baada watanganyiwa wajusi wa wambana mjuhe mdungane hama msheshele modu wa aeroport abonga bo vocalize ndwaji za takfini na za mrwaji wako hizo maudo ujorate mana hahe maudo ekenjafa almuradi tizini kawandushele katifu na mwapare wajelelo kwezi watukufu wandisa urumilo akabati ulalwasi na mdofanya ukanganyi wazima takfini ujuhaone udungana na koloneli rafiki udungana na usufai jihad wa aeroport mdungana na mnaila mfanya mabala rienete shahaina mdungu juo usufai jihad ngena raji anza ya utowe rohaho takfini weza utowe usufai jihadi lukumanu kwanzu ya utowe rohaho haina mdungu kwanzu yangamize mwanyanya izo ndezili yo harumwele jeshi mtiwa wanena mnaila bayi hata miezi mga tuhamba tahsabuhum jamian wa kulubuhum shatta pour la première fois ele jeshi pia wadungana hama wanducha wa aeroport wa masihu mtana kwa doka pia na mnaila kwa juamba masihu azali ya kauroha azali haisa harengeze decision zahe baada dizora onesa kanga mkoba zima
kamtu protege wananti kamtu birilia sharia kamtu birilia majumba kamtu birilia mipaka ya mkaya wa unga mlawao basi ngamjo ulawa wa Komori nyine mlone shuwa hapa saa jezenti zirwachi wabaki hauwasihe kwa tubirilia sharia kamtu birilia wananti kamtu birilia mipaka kamtu birilia majumba ya wananti wabaki hawa basinga mwao kamwedo zanyu baje wanrochi wa inta talla yastabdilu qauman ghayrakum thumma la takunu amthal kamnao baki kamwedo zanyu ngamfuma nao récupérer ntia hatu aunga mangazana utifikiribo takfini au kwa swahili hadi nguo nondo utifikiribo swahili hadi ukatakfini nguo nondo utifikiribo bo takfini ukalu kumani nguo nondo utifikiribo swahili hadi ukalu kumani nguo nondo izo ni zajiri abonge rantina fanyeze na beheze odiozila na misheza jiri dom wande wajusila wadunga na watima premier jour deuxième jour wajuswa kwa subuhi wakafanya passport troisième jour usiku wa jana mmonoka wende wakanti watima ngwa singani yao mbahindu ili waonesa kuka notre armée est unie notre armée wandiso hamba majaya kahari elejeshi lo watima lo Tanganyika ilo kel japaro ka jau nyoti pia mwishia emajaya ni sinema weka yao ndio waifanya usiku wa leo nyoti pia keka mjao na kamjo unambia ngamjojo mwereani mmone izo weka yao de sinema ya Masera waifanya o Holy Desilio mmone mwanama mtukufu boltole mzee hamone sanizo haitia yao yauka haruma insomeni kwa tulala waju hangu watungo urendo wa sinema no ili o wakomori waone ukaharingo wa batima nga nyubo batima tawa nubu watukufu na mmone indele jeshi wende haringo wa lo batima watangani haunti pia wavazo mbabi zankanto halafu ezanzi wa hindri harie arme wa batima giyo reunui na mime mwaone swai jihadisa wapi ya wakanti ngwa lao tawa mna video mtiti na mfanya kwa jalala masihu na mchomo do aeroport entwabidi wajusiwa na mjemtende mwede mafanya sport botasi warudi tena lelo wajusiwa na mjoma fanya manga mdao batima mmonese uka nyi wandu watima nyinyi kamna uparjo tambali kamona sawa ndu oswa jihadi way wajusiwa pia wakanti ngwa lao na urujana nous baada msomo hitima na mtu tulilia makama kenindi na mtu poursuivre hindi ngamina usadi hauka kwa buha wana sijana walokomori waisawa decide pia rawa ikoni rawa mitami huli rawa ndwa jiwamba haina katiri jwa ukafa hari yende mahakama Faransa na siri jwa ukaka tina hata problem hara uneseze kazi judiciaire za basi mufakiri wa mdada binga wa Faransa wanu mimi utifikiru kana mimi ngamjirele yona nugo mimi tati jutu afidi wallahi kallona tamargo inde manana ba maudu aina mdu baigenge na siro muna itowe ya kensi ya ishiyezi joka wandishi ha maudu shaban lero ngamu ndo shofeni mielewe rati yode ya mwado bismillah wajuha wabalo wendo wa aeroporo ya bili wajuha otasi wakawenda mbio timoniti partage video juzi ini atuona lelo wajuha wakaula wadima baada ya hitima waisoma msomo hitima imaza wadi mtuko watima mtuko tira mafoto moronesa ngamri yao hindi antum ashaddu rahabatan fi suduri min Allah ila alama yauka ze vokali roaha roandu pia ngwazijua na botinda hiwa eche ze vokali zida ra usufai jihadi ra lukumani ra pia haina mlwaro shema nyanya wa mangamizi attention mtifikiru kama la ndogo watima ba usufai jihadi afanyize betizi zida za huso ze détournement et ze logement et za zila pia na rugozinji ila demanda yakao we takfini yakao mwambia kana banata na webaho bahewe ibahinga rumwele bangene mvinyo ne zitobia mbi alafu lukumani bahe ngene zahe no anrohahe waudwararu waonone lejeshi alafu wajo wabalo batima wadungana wa aeroport wajo wajo kutaswa kufanya sport kwa ngao batima lelungo alo batima maudu ando mwale batima pia mfanye mafoto mnere ando mwale batima mfanye mafoto mnere yani mndu yalikema emanyanye mndu mshe mndwachi
aina mnaringa mndu mshwai mwanyanya yamnikambe sisi atuandoshe si ubadili si ubana si ufanya partus namfanya hizo nti pia namtama foto tena wallahi ngamjua huyo zilando kwa kweli parce que banu karna ujua umhatini yabo na nyika mtina binadamu nganyi mavoyu nganyi walevi nganyi na firaji ngamizao wanatu abuni tuondoka mdo msitirini ojo msitirini dele witi la pede la gawa la ibe mapesa hatu wale uchukamba ku secret d'état c'est lui qui va vous protéger mais moi je vais pas protéger des bandits des voyous des clochards des ivrognes pas du tout non il faut des responsables comment un responsable qui gère des gens qui ont des armes c'est la raison pour laquelle ces enfoirés font ce qu'ils veulent quand ils entrent dans nos villes ça va pas la tête. Je ne vais pas vous protéger. Je ne protège pas des voyous, des criminels, des ivrognes. Mi kalo hifadhi makati di mafujari mi fahad. Namtire ma photo aéroport, namfanya video aéroport, namfanya video bomo deuxième bio, namfanya video bomo loba tima, namfanya video bomo lalao nimriala dene mdumshwa himanyanya zoma mfu. Wala ndani mzijwa inde mana boko aina mboko tsamba iba wengeje. Izo ni twao. Et ces décisions si sazilawa. Watolo watolo ngabo wanzo wabadiliwa sho wanzo wabadiliwa warengwa watilwa waona shongara hano waliyo banukari jabona inde manele jeshi lila zodi la wepia ngani d'accord comme si d'accord kwa komori ele jeshi la video lila wepia ukali jeshi la makati lila mafahafalu kabati jeshi ngo sifai jihad usiku wahiyoka wanmuamenyeze la pitali wahibi dhahabu na jaujau kwamba no utoa decision ya hondo afanye betizila licho karamba utieze no mutu inafai swali na salimu na wandu wa wapio malaoni hatu enge watoka mruja takfini hamba non qu'est-ce que vous avez fait on doit nanya sima udu ngamjoni fanya nzuri wachi richo karanda tijao engo wandu wajao ikomo jamu wano sele ko jo ska drombo takfini mo wakaza zefili nezo torture ne misitire le bela iman uonesa ukakuja kaya bo kondani kwa madazi rijo amba ni wanadamu chez toi biaza jiri siwa o mala honi hatu et c'est torture msifanyao je vais vous protéger ni ma voyou ni ma criminel ni ma katili tina umsitire ni hata ngamroni bonti ngamlalao ngamtimhati na jenu shaka mdomlazani mbanje unyinyi ohanza hamnyezi mungu ngamumlazoni mbanje ngamjede hima chakani oyan la pizza oyan ba mi pede oyan la pizza ba mi mino oyan la pizza ba tu vas me chango qu'est-ce qui n'est pas vrai tout ce qui était dit et ben nous intelligence artificielle ngojuo ende hatundu kama mdomsha sfa jadi katia hajua kwa sfa jadi onja malahuni hajua kwa sfa jadi olifanya to biambi banu question ilo banu demdu subutia zambe shaba ni pia kabati mtusijwa zero kwa sahanyu pia ngabotujwa katakfini mlevi ngabotujwa kana ngwa watwone ngatoto nuwa kabisa maana mdoma ndini watadero wa bimbi ni watu wamwe wa cancer lema kwa somo itima vala besi mkauni zungu ni jeze mfu ni rudinde je rendez-vous yangu da mina nyima udu hiyo de question amado na kanza ndo zele jeshi question ya vile kwezo watukufu bashari bo adembeni wende wakautunda wa Paris ukange na telefoni mtiti kama ndio rongoze mdumshe wa Paris ya ukange na telefoni wende wayundua edo mana ulo yao wedo mana wa ile jeshuka wende manzani mu takfini bo abu wende do mana mo pirizo ubende upara takfini wajawarenge bashar wende wa mtaru maselili ya sibabu ya ukana hari wa Paris wa ze message zita abongenge abo mto torture wabo watukufu yabonga nyibani kwezo watukufu takfini ufanya betizi wananyaswa ulo wa iho pia lezero abasatena ujwa urenge bashari banu ngamprecipitéo omangami wahani faiswala kana wanyanya mutu kana wanyanya salimu kana wanyanya bapala kana wanyanya kombo kana wanyanya wandwa pia ni mroka kana wanyanya wana hatu no jomba hatu ongo na wanyanya sham decide mware hitwa na mdindizo Mwenyezi Mungu atomlibana kama nawe yeshindo ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى رورها قام جو يشيناي نتورتيرانا مدروا يسامو فكرة وينغو جوني فوما وينغو جون لساسو موي جاو جاو upande huo tikanza mzijue eza hunda bashari bo wadembeni ya ukaima katianu hatilo haruma seludi asibabu doke telefoni yahe parihaniha na message. Bonne nouvelle doka wa Komori alhamdulillah wa shukru lillah kazi kaunsikitisha wa Komori wakaufikiri elegawa la mohoro na usibo rabehema pesa hatulenda lahala lanzoli protéger sufa ijihadi ya rimlilio na nyasi daena takfini na lukumani na waonzi pia ile bwizilo nenda labaki nsujini
Wanama walohun wa isawali rambu wa alhamdulillah. Enfin, c'est le combat que je suis très fier d'avoir dénoncé cette hypocrite. Abaseni ujoroshe azali ujomparisa. Wajukanza wajuhengu wajujuha. Bele kuloshari, le voyou, le fitina, le witi. La desema lisa hatu, lenda la kazera diyo. Ezavili lo mwambiani ya uka. Wansujini wa rere ya ze information ya uka. Ela baraka FM ge ilibi wa uzifijana. Na ila ya rengeto amana wilibi. Woti jone, tino ujende arongo ya toyo mna 20 euro. Ya rengeto amana ila ya fatihu. Wakana hazi wakauzifanya ngabo mjeni sijibala mgabon wede yanda ya behwa ya dufanyeze tini ya wandweze hishineze reseveri uhusu haja hindi haparisi wa hatini ya wandu koneksio na ndongo za uhusu kanaliza mpira emruwato olo hakaufanya zida inafakiri wa jamda dabi halafu ija iparihaniha wa mrenge wede ya kanda ya rengeze abonge ela baraka ila ya fatihu ila demana makaushishiliwa mwambilo yede wilivyo makaushishiliwa ngabo ulo hunu Faransa tena makaushishiliwa mwambilo ukana aba haine mbuko jalo huja ila demana yatende ya farafatihu wa azali asuma eni mnikeni mnakado ranti atamaudo nti mnikeni wa komori nivuriza untivurize eni vuriza untivurize namswali mtume sallallahu alayhi wasallam alijua mnikani zindwachi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usiku leo ziparihani hizi habari za ukana Fatihu wazali hadumwana na mzazahe na ya seri harema ngemmade bala ya seri hoenda homaro kuila tuka henda jausha wana ngemmade eze duwazambi ya dulima izoka zireche ibwa komori zedu wazambi ya dolumi wa zikazireche eza jiri ndu watukufu eza jiri ndoka azali hadungana na Fatihu ay habari hadungana na Fatihu wende waono azali wamba bomba wanwe bwana wende yabidi ya remplacer mwana mshwahu idarusi ba wandungu watingo ulilaumu habari hadungana daena Fatihu wende waono azali wamwambia ukana bombange lazimiyo rishange idarusi dungo siba ila hali ngari wani haunai wayatula wazetu amana basele kiyo azali ya lirabo liranganya habari kajaparore wakiyo amadu usikiyo habari habahindi hamba wa kogo zindazila na mbiulwa one lebele fahari vanu kama zo mnitimizi emba mwana mfuangu nzima wa ilewe mwana mfuangu angamia kanyina aeroporo miangamiza na mwenzani basi habari pour la première fois ya hisena mnaina baba nuka utamwintimizi wanudokana haena aduzi abara rema hangarie mwana ifami kamili ihisindo so inusua bala juzila basambla ya usule dio shwalindo wabo basi ila demana watu ungana wanzi wafanya mama nazali kupashia ngodongujo sha azalinge mwade ya seringe mwade adaringe mwade kamona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Fatihu katwange je nukumani waranganya ontipia pour la première fois azalia ka urongo sana ya habari na Fatihu ya ukazo ndio aeroporo wa deja isayi ushindi aeroporo ushindi bano mwana sichirio bano kwalinga mato mnitimizi tibuleni zani hundra haina zamba uzinu kweli namwambia alhamdulillah wa shukru lillah habari haranganyiha inamna azalia mrongo za namna hii ganyi bano watabia wajota mbrokeli na wataanda no maro kuyo wazisi fakiri waja mdadabi hakaulo za moroni eta harema yabo na mwele mamregeja pa hapashia masiku yao ngabwamba afanya operation wa hero jana afanya operation wa hero na mwombeze diwa Mwenyezi Mungu na warenge hazima la tadharuhum utisaze hata mtima innaka intadharuhum beke usaza mtima haumo ma crimineli yanu ma katiliano yudillu ibadak ngwajo poteza enti wa potezo wa
wala yalidu illa fajiran kafara otozaya wana makrimineli walevi mapete weti amadao namwambia alhamdulillah wa shukru lillah namwambia alhamdulillah wa shukru lillah watukufu abonge uzade hauka banu yaka urumenti habari she decision ya ukazali ende yasinye hariki yo fatihu daina habari abara turanganya ila miongoni mwa yaka ubaizo d'urgence watina ngabo ambao esukari sai wasuli daraja ko c'est fini ngabo ambao e cancer sai wasuli daraja ko c'est fini de manabwa ngenda dado pa ina do parsa ule boy ke kwanzo ulo wana wafungwa na watolomo hazini saison tipia non fikiri Mwenyezi Mungu hilo sijui kwezi watukufu ngabo wanafiki wapulo ezentu zinu wale wabenga watu kanza watu wafanywa suluhu babo wantu maulama udantu mababa wapulo watu kana wafanyise suluhu haina mndu jotapana chamba kwantu suluhu ni wantu mndu waba fakharingu la piso banyu juwe mndu ni mlapizao nyandu mndu waba fakharingu yo lapiza de problème wa ngamdu mndu lapizao wanu wabidiwa tilapiziwa wanu wabidiwa pulezitwa wandu walapizawa nikejabi walapiziwa wanu wabidiwa pulezitwa okawatia wandu zindo mawazini wa torture wandu wakaza wandu fili wafumu wandu wahibia wandu wadhara wandu ezero pia bazifanya wandu na wandu mada wao ezitwa za hao gizo halali hokalizire bonti karja shida shazemba adeza andisa eziharara za andisa kabati haina mndungu tushangaze manyanya abonge haina mtu utopula yani ulilia yarenge manashi wangu ya mtaru masashe yani fumia yani toli hazini yani hibieze milioni na hizo pia rudia do jaya mvumi chini hangu ya jaya nzini yani ni ibiemba yuzabaki na utorture wandu weibidini mposho hitwa shamtikenzi banu nido teta abonge haina mtu yaoneze twabia manyamba bangu alisosun shangwa badagazo ari mwamzinga hafu chiki wangu mutware mwamzinga hafu wanama wako muri wangamizo mtipi abange mwambioni banu skolelo na mdotundo wandu ni wadi yangu mwababa le problema ya ula pisa haina mshenzi utopulo ya jiambe wanzo suluhuni azali wanzo reconciliation raho wandu wa ulo wa hafa bajafanya mahakama rasulaje raha sambino wandu wafungwa pia ujafungulu rahazali ya demisioni haina utopulo ya jena kefundi na kembaba na kembai wo mshenzi na haramu mnafiki ya Romania azali izo lizo nanzo ni mwabie haina utopulo ya jebana ya jiambe na fanye suluhu ya wanzuani no mwali fanye reconciliation nationale raha wajafanya mahakama ya nyaso ulo hafa tuzo zabali nizo timbuzi ya lati mabu raha wafungwe bia la sambina salamina wao jafungulwa mtipi raha wandu walobonze wojareje ibonti raha zalio tambangina mrengeye ntimu ni sami yoni yombaraka yafanya basi uo mshenzi uo mna haramu haina utopulwa ya mbendongo za husu reconciliation ya tuambia azali ukakarna ujo uvumba reconciliation raha weja rantienti waniko wandu ngeri jo samhila na rinike mraji enti hatu abu uo mshenzi mna haramu izo ndizo nakanza na mbukpaliwa na mbio wandu wavumbu wa tournante 2029 wallahi ekanga minamu attention ekanga minamu woni wantuani wadaka modoma lide azali 2029 ata yungu to muwani mfenga mona ani akanambaro isamto wa babaki mafanko wa marar Sarkozy na Salim Hafi na Titi Dondobi wote janga bandu ambao kana wale mtuti mizishe le banjaka unaona wewe kamjia ya munga mwambioni bana amwambioni bana haina utu ambango ndo yalide 2029 ekawa mwali watu kwa warenge banu bwanzwani na mrensi bagwe turu hanyu sayende au mju hapa sasa ino mrenge o mwali wajwa stahamili ekaka mtatu abo mabulie le 21 mjamwa banga mazo 2029 abo msambulwani azali bwazali kana umnika ni 2029 fati udo jorenga engu jorenga d'ailleurs avaya 2027 okangwa en février ezengozi changewa ya renke ba iloda de budget ban jalba tourna pied 2029 wa udo wa shanti wa pulani azali wanzo wa jomhenti zetu engu jabana kumbudia tourna ya 2029 iloji shanti daba lanzo hata yo azali mujoli wala domingue daho dol kamaringe daho la pompinge daho ani shamsudi ninge daho efazuli ninge daho
eshabu hanike daho pia waisangwa o zirukabu ati le jile vili so dokanga simtana o merci wa gauche à droite alinike assemblée lui l'offre ko balange le président de l'assemblée il a d'abord so droite au sommet atri ya maulida lo mezango amge zole zero go na kanzani meti en garde shabane directement ulude mjoka uishia zahara hani la vira wallahi kezi jao ngizonziro rahane za vira du zizatak fin bo komor wanunti si satiro nti Paris Gami bonti, gami malahude, wallah, gamuna, gami malahude. Nti pari gami l'hôtel. Ti déplacé, et bon, biyama oudou, ou andou jwabota simla le bâtiment, pour qu'un ti bâtiment, et nous m'dadamba, si bâtiment, si ma tchèche, si ensemble unis pour la patrie de Bomalabamati. Vous êtes unis pourquoi? Pour nous tuer, pour nous voler, pour boire le whisky. Bande des ivrognes, bande des criminels, bande des mafieux. Ni ti jeshi la komorini, ni mafavalu, ni makatili, ni mafuchari, ni weti. Yo di zorao na mtamba l'armée nationale, il a AND, National de Développement. Ni mafavalu, ni weti, ni mapede, ni mavoyou. Et c'est toi bien mazirenda ikoni, c'est toi bien mazirenda bahani, c'est toi bien mazirenda mitamihuli, c'est toi bien mazirenda Medina. Wana hatu wanjia ikoma wa hafa ze aimani, ze fanu, ze muslimu, ze fahadi, ze pia. Gamjoka uparsa bombini mitidele bwidila. La ubini. La mohoro la usibo la jala rijenda la tujini. Mitidele bwidila gawa. Mitidele bwidila gawa. Je vais protéger des bandes de voyous. Des criminels, des ivrognes, des voyous, des mafieux. Il est mal, il est logement, il est mal, il est mal, il est comme si madame tu viens à ça, comme tu vois, il a no violo, et c'est vocalisama ou d'une amketi, banga mjawa vesema ou pia, ma criminel. Toi bien mazir le nanya simi le côté mandel d'homme protéger. Mais si de l'édition la bouille là il est ma dit c'est hatu et de la doigt de mimi baba en tout cas vous savez ça bon les on tu dis nous wa ujua au sha ti sanga mi fier ndi anteze vous on bu pia waka ujua et c'est vocaliser nous on doit kaniso wench nous on a un comportement ha pia kabati utoso mahiti mabani abi wallahi ngamso mahiti bakaze no wezo tianizo ngunanga njau de azitoa tizitoa baka mtuka utoa za saya maudu maudu nga mtuka utoa nziro rahana zila kwa komori aukaya e utwanda kweli nyezi kwa tumnikeze kweli ti wahanti ya jenu pia shama maudu nga mumlazo ni mbanje unyi na mbeze plenty wallahi nga mdona ala tamtuka biaze plenty za hani kumsaidi attention ti sangamina wa ikoni na wa ngazija zangu ntujwa wantuana Marseille ngabo wandu iho ngabo wandu wa ilina atuwa hunu Faransa hunu Paris ai Paris go baminti par ezalunga yabo batukufu wandu walo ikoni na mitamihuli na ngazija wamba wallahi kata fahari yola jokomera bomsaidie bo belu bo pia wadashanyu pia ra hunu Marseille ra nusa tijipanga timwambia ni kaiba hatimbi mahunda miti bashar e ba hatimbi mahunda miti bashar d'accord miti bashar kile kama tukao kana chao ni parso abandre mwamzinga abo kwa ntuzi balance pia shwandu wao wazizingara wallahi bila hekenja fa maudu ekeze vocaliza maudu ngezo kanziro ra haneza bira pia ti satizi préparer ti rohanti pari no idinjo ka tranquille bahinga mumlidoni ele tego lido ikoni la mitami huli na hizo wamba faharinga romasia sangu la pizo mfanyizo yanzu afanye shaizo ranzo mjue fahariyeti mfiraji fahariyeti bandi faharaka urampira kausoma basi ende misira somo hareje komora jafanya hazi harejenge Faransa abongebo bwidila mati watutwa shiwani wajosoma dina u dunia haina kati kenganzo vaila tifaya ndarenge zepoza ukaki ya ne za hele kojo wanengeze eze bavari za uhamsa na iludo kazajo abe kantigo ni soma sala na jebu ndo mango protéger ma bande bien sûr il faut wa protéger bobu dila madi chami kado protéger ma criminel makati bali kanza na beze vocalizino wa komori wa kanizo ngwa ona utakfini ngwa jua usfa jihadi ngwa jua lukman shawa kawahara yode namna tena pia wa komori wa kudoka ele widilino ngilifanywa hazida ina azali uko ulilisema ni habari na fakirwa jamdadabi kabati ya likabidi
tisati kabila le bwiti na mwede maone wandu wa magali ya wabasa emana ya tukale mwani ya vese na boli tso kusoma emana la tukale mwana vese na boli tso kusoma tisati mdaza bonti abasa katuero hata thumuni zambani mzo wangu tso haba ola baha ola umakamizando marama umano au kata thumuni katuere wayo tisati jito agamparo shahada shantina urehemu ngamjudu nganaja tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wakomuri pia waisa wakubali ya hakika wallahi wekatidas tu protèges qui wandu wado violo wana hatu wandu wado détourner des millions wandu wado fanya ukubali kaze vocalizo kweli shango protéger secretete yo secretete wandu wado détourner des millions wa wado ifana funga wana wewe hamada au innaka idha mithlu hamada mnabwa mu Qur'an inna allaha jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannama jami'a na mwalimu wanondo wa magali yao ngarelele yao ni mnikeni ndio utimizi batamba mwanzo ngami jenini namwambie namswali mtume sallallahu alaihi wasallam ni mnikono uzali wa dunga namswali mtume ransi baba nunga ranzuru do tona ndoni Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam Allahumma salli sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ngarifanya diplomatie ele bela mzee wangu mzee ashira fina wandu tunga na ore ndaro tunta à gauche à droite c'est confirmé les occidentaux al-gharb wandu wonze waisa wakubaliana yauka ona mal joué Rika Hamade za hele jimbo la Komori yamba njizi nyoshi halaba ho hanti njizi eka kajafa yoto si samizi hamba yode namna rajoué ele jimbo lo hamba nyoshi halaba ho hanti njizi eka kajafa yoto si samizi abonge watukufu ema européen wala umu ngamushawe vumbula banu Jean-Yves Le Drian ministre des Affaires étrangères wa régime ya Emmanuel Macron il nous a mis dans la merde et des filières d'aina ni suefu nazali wari Faransa ngamani kabati mrwanzi on est Faransa abase Faransa ya ni sotola dégage on a posé la question vous allez nous aider à se débarrasser de cette dictature ou on va chercher ceux qui vont nous protéger. Basi o wazungu waisa wakubali ya ukana khalas karna usaidia dictatorité auka risari jua ukangari yengwa one population africaine pi yangwari detesteo ema afrika ngwari yengao asiba abunda boraka usaidia ema katilianu no wedziwan abuya bukairiri kazekifu itogeza Alassane Ouattara alisaha jusomhono hauka oyi peuple oya tuha haunuka kobobira hamba bobas izo ndizora ka ubulinda bobaruani umunyi baraka bo Dr Salimu bo Hamidou Karihila bo Shakuru wa Mitra Mahamoud Yusuf Mohamed bwana bo kiki nyoti pia mzifanya do kina izo wananti wasihe shanga bo wanambia ukabo fakha zinge rumona yi chasi kartu amina opposition zinge rumona yi chez opposition kartu ifanya confiance ya ukanga bo wakaya abugia basikantana mwaliye nikana wakausaidia azadi wajeni wobonze waisawa mlashe na uo uzade na mwambia alhamdulillah wa shukuru lillah bo wandu wakausaidia le dhalimu linu waisawa lilashe na agotinda yewa eche gardo timisi ilimwambia nyokana mtujuwa yezini ganzo ibaki na deje watukufu nao wana hatu wanazioni wafanya examen kestu toolwa walembelea izenu wizo gezijirio Bobakara mvula na urungo chabano jao to mnyanya wafanya examen hata kabaja paro wafanya examen za homotole amalelo monti ela pitali izingamani hauka ya seri mwana wazali bala hajilejezele bubulila kelisuro ngwasi paro mwambia nuke mshenzi woyi enda jita ukangu trete wangu enge woyi mwana yasoma wallahi kiajo kanto l'hôpital kena mnaile uchafu no una haramu nezo witi urobal pour hiyo toza ya pour wimna haramu boko wodo ugere l'hôpital iyo ngwendo yo njia Dr Jabil no wakomuri
mwana wazali mdungo shisha Dr. Yasser ye chao Allah inga we mwanadamu hajoshinda mbemba hina mzata na mzidi ngosi jaribu wa bandefu mimi ngeti Paris Saint-Germain kwa we mwana heo chao no il suffit habari yanjiye msibana shaina mnazengo zilio Yasser ngo mtendea au yatendea Yasser alunuradi ezedu wazatu zisazi waranganya pia owenyi idarusi de wana shwa azali do handu za azali waongo wana kutukura hanami waombele au duara hanami owenyi idarusi emana mshwa azali na wafamia dusa azali waongo ayenga wanu rahana ukawa jokana eyangamiza idarusi ila pamruki jenam na bajira pili ala waide anikwa yezi ilia bae haubiroso emasupa jihadina kamaliso efu habari hamba endaza shamnyezi ngwari benudi yawo ontipi abongela pitali irora hasiba bude moto oyi abasa wetile ujukwa birengeza Dr. Yasser au ka hariba niyenge mu madendo rondo fakirwa jamda dabi eroho mtujua mnyezi ngwari jibuli aje mkinike jana ujuza kufanya operation wa heroho yabaki owezi wahidi hata waisawa balilweze kufudi nezorongo wajihundu banda wahibeze pasiporo wajenda wauzi seze milioni neze miliari sahibwa wareje iwajango anzo abasade carte yo umro amba kuna mtu ufanya nogweka kutina carte au kutina passport shaho tulizi garandonza ni mtu afanye passport mtu afanye carte wane majia isaya honrobo wa komori kamwisha na mwa tungo ngoja ukana na mfanye ni mtu afanya carte msi carte mpunga bala wa isawa nembele ya kwatina zorenda wajihundu eze tambizo biso kwezi watukufu nti ono ndo wadunga na ujao bakamtuona wenji wa isawa toolwa wasangwa badili wao oanzo warengwa watilo harumwele jeshi ngabo wa isawa toolo o mahakama ngabo wa isawa toolo sheni yaishieze vokali zabira omfumo rakanuo silati hiruholi ndizo zijoka uzishia usiku wa maudo keka jafa abongena mkazaneze dua ba bwana ya masikini au yuano mguwae so ndizo na kanzani mwambieni nirudini mwambieni au alhamdulillah wa shukuru lillah bati wana bwana bilinge zinifurahishao nanda bona benudi wa Komori abasa haina bwana rijo itonziani ngamfikiru kange jo waswili ekaka mjambi ya elebwizida nanga la gawa la mtujini la dohambe ngilituko protéger wa levi na wafirachi na mapede na wedi wa detourner zongo zila zontipi titakfin ti usufa jihadi ti lukmani kabati ujo soma hitima ya kwa wallahi tikazonrabu izoti sufa na hanizo na mekeze sufa izoti hanizo nguna nangamize ene samo hitima emdia zi propage e wazi fanya kama zosi propage e wazi amba kama zosi juu e wazi besha kama zosi juu bana mshaka zonga e mwambia ndukanye maisila mudo binansi ngemje mdo amba msomo hitima muamini Qur'an e mwambia ndukanye maisila mudo binansi ngemje mdo amba msomo hitima zoni zora kanzari mwambieni abonge abo directeur yo maudu shaban de lonto kanzani mvurizizeni barongo na mtulilie bo wandu wanu wa dola wazima wanshi wazima yo je mamfu haina watu kanza wafanye ilo muhimu doka na mtulilie ba ngamjora mbuwa ya ukabalazi la kweti mitindele bwizila mdopi mitindele bwizila la jinada la tujine zenkuza kaiho pia za lihiba ya leze maliza hemajilisi lanzeli de jirenda kana hariyede mfau medo ulo chao eta munyi baraka ne group ya hao mlono mchi wa hanyu mbulie faha valu langu mlangu ha o majini de bana kazeti trile oban etitri na kazeni utudichua mi para Faridin wa Said Abudu mshahidi haina mndu mitami huli ngujo kakabat mengoni mwa wandu wabira haru mjua mitami huli watukufude mzewoi Waida Abudu mshahidi haina mndu wa hembanku ngujo weimba ya hangu mze Abudu mshahidi funda Abudu mshahidi woide mbaba ya nizaya Said Abudu mshahidi ndo wakati ada ya kada shati ndeni mrenda ndo wazela nda pemboka ne zengo mazamajini atunga bafanyada wande ndo waze wa hangu inu do daulelo wakati na kaurengesho mbwa msafara indemana lu tranquilla basa njuhamba abonge bomsaidiye bo fakri webe ramarseille ra Paris ko jwambo wa Komori ti sati hundu eruhusa ya ho wa Komori na minga mi impatience mdodi ndani para mahakama hunu njena meukana wandu wabidi mmarete wari ulidi ya wari hibi mafoto na zinu pia warangamize ntia hatu mabuli halafu mjomni zingare mimi wale viwa wenda wale watu wa vokali alifunga manzo ikibana milioni afanyise nayo mjoka nyona fika kabati na mabaye waje banga mjobo wona kanyoti pia ngamjoka ngari manifeste obana ngasina 7 ans garita uta ya manifestation asiba budo wananya sono udo wafu pia wafungwa crime contre l'humanité normalement ikobidi mmarete
bonti juba libidi mwarete shamu protege alifunga manzobari wende wanwe mvinyono witine zonko sa wa antro ha kaba tusichu oyindeza ngeza we amdomnikanizo ma ulupia mtishi à la fois dolungana si l'armée est unie l'armée jauja ngamjozi jwa mauluka kweli l'armée est unie hau et l'armée qui tibatima abongia wizo ndizo na kaanza ni mwambieni e mwana ma desire ni para shabanza manga miharuma msafara mtujua 1 minute e kange na mnarugo ya kanza ya julise ke kabati yabo ngarjoka za kifubana mwede mwanwe mashishio mlengeza tamaulu alburadinga mifieri bona shindana la zabonti ele buiziku la lisemaliza himajilisi la doerewa eze milioni haina usiku lelo lijihundu kabati ulero yo thumuni ala manga lijihundu kabati ulona hajanilo shalivu kumbabi asibabu ndaboniso dwa usoma laoneze komateri lambao zo badi lona bahati bonito dwa usoma kikeli nulo dwa usoma lijozi me Facebook omuli tawe eze kufuru yamba ozo mwana mtukufu Desire ngami msafara shahidi tia dina zongo kufanya ngamuni koda kanzima au dakambili bati kaanzani woneswa komori eza kando zajiri eza hunda ya seri eza kando zajiri uhusu o wazungu wakausaidia le criminali la zali ezi husu suluhu eza husu mananyasi manashi watu bashar ikayao takfini hatubua hende hamdenge hasibabu ya abu ulo gendarmerie ya parso telefoni ya ukabwa kaze vokali fatihu adumana daina mzaza ende yaone azali ya towida rusi azali hari mzaza hekiyo boko habari hare mwa habaga manzumu ntimizi nyima duinga wena aeroport mranganya eti mwana mshwa hangu ya kabanu ntidena mnenti yakaya alafuzi tambisha habari ya seringe mwade awamba we ha transfere wa wareje hauja usha wa ranganya honti pia uharatushi ndongo wofatihuna lobi shamnyezi ngujo rijibiza hauzade bo wajuhangamia muda utoa hale Côte d'Ivoire wa isawa juha uliho peuple ke jamfili hana maile na peleke shawa hundu wandu wa wajusa wa isawa kombo wa enti ya hao e wandu wambo tournanti rekawa baba rekawa ndukada wa washenzi wanafiki hakawa juwa ka disila kabana ukamru otorende hajani si Shamsudini otorende haja fazuli otorende haja jaja dobi dul kamali otorende hamba indito hindu ya kena Salimu Hafi neleda bala mustadrani wa wandu bokoda wa yajuka na wayabo wajeni tawa wa isa wa ranti ezio yabo likantara mbia nukana Facebook FM ne la Baraka FM wantu jini wa rambi azo ya uka na mdwenda nro bai la fatihudo wilivio ne nyumba ila ya wantu jini ngelivio wa 500,000 zivijana sha wandu wafanyomba mission mdwani kwa ziuzili watu lotuko kwa uzalo mhundo kwa wanama watukufu na kautambiha ya uka kuna ujua mtukufu fundi wangu fundi wa Komori maba kweli fundi Said Abdullah wa Komori machuyino walona akili no pia wa isawa iloka ele bwiti inontu jini lila bwiti bokonge lifanyo hazihula wende walimilie uno ureme jiburilu ureme chao opande ndo ajuzinga le bwiti lila nto bawe mro ukani kutendeze alimsa milio nto bawe mro ukani kutendeze nto shaka mna mro ukadanye le bwiti lila mdo ka ushawandwa jimwamba chao alhamdulillah ba ti parisa uzade wa uka o andu pia wa isawa mwele wangavo wali yawe hanywahe shana mnirentize pamna mbamba kaya somesi wa utunga panganyile leke lido somesi wa utunga mwana madesire renge dakika nzima ya hao wambizo wa jwanza ufikiri kwezi mtukufu baizo ndizo na Tanzania mbio wa Komori wale mbele ya wajihundo ina mndo mparsonti ya nintoda fanye carte d'identité no ulibe chao asibabu ya uka wabalidi wa pia ema europea bana mwedeza nyibaka na usaidia katili tena baridi waza rijita shiongoni zengozi saziri kaushia abonge deseduma na wenyi idarusi waisawa kaushie ezi rahanasi ngamushili yote zile mtukufu maraba menji wa Komori mjoka mrudunga maraba menji mwanama Fardin afikiri ukanambi senga mjo tekeleza makalima mararuhan iliye makalima mararu ya ushende unde namna ya ujibu wa Komori ya ushende urijibu sonspira naam ya iyombi sene yonjo ushende mimi ni jitamke mbabi handani ndio kananga mbashuru maraba menji hijiti ya diyawe kaundo ifanyao hamandi hili waone sayo kaya ngabo media ikao iburo ikao lijumba liwajiriwa na aminio kana lilo inu ina mbiwajiri jumba siu
wanadamu ikaundu yafanyao. Très bien. Nizima likaundo zintu yao ukanansu aminu kanale loinu. Nga undu ya jukaendende ya wajiri jumba bari le loinu mdungu filme majili sinsu ameni. Pense panso ju. Sha pandu havo mwanama fardi yo haina mrumu komori ngujoji tamuka ya leo vanikaundo wano rilio nongava nikaundo ranzurende. Nga amini yokana mwanama fardini yote simbia ukanamu amenuka fardini nga Ulaya ngo simbuo nga wana salweri ya mbandu fulani kaundu uliwao vaksina hizo kaundu joza mbao vanu shangar amini ukana baundu ya majournalisti wa Komori maskiti fumadire kaundu anza wangalie ko journalisti mkomori ujuparo juo kana hamba hazini mahala fulani aski wanu mimi pia journalisti ya mbokana kejemo uski journalisti shomone soshango ke journaliste ngufanywa zimamwe au ngufanywa ziko Telecom ebongi ya jambo kana ngurudie fanya matangazo kaunda nza wangalo wana wa Komori wamba wajirendo kama journaliste wengi walovanu de hanywa hao enda majine gojokaya badeja de hanywa nele shiaransi samahani de hanywa nele fitina sho wakati za muhimu za bidii zamba wazitangaze ufanya jele fahavalu lagawa endelea. Ikasi nazano hambiye mwana mafardini wangu warangu kana baungu ya majournalisti kao wanzo walulehe yada na wanunga mwaminu kono wangu walula ya wajue lula yada wa wangu wasimbu wanja wa mitsango majournalisti wa Komori baungu ya hao wanzo wendeda honi hanyo hao eze kufuru no kansi wanua de wangu no wendeda honi ukanangarishi yao ka siyali ya wanga mba journalisti kao ngejuka henda dahoni no yo ngejuka henda dahoni hanyo neze kufuru no de diaspora no ya hunde le patolamadi ya umaskiti fumajiro mwana mafardini ya muamini ukana indensi ya hatu mimi ngejuka juma hushukuri ya hejiti ya dikaundo ulunio shawa jau mwana mafardini la muambio ndongo ikawa mbese watu kauzijua hakika ya Mwenyezi Mungu Komori hatu ndio wanu baziro no ukaya ngasina kadiri ya nsihu nne vanu daula haina mriaka ukomande gari la vola droite daula wajawara ngema pesa heze la duani ya hema gari yayo lelo inu wajawati ya mbila ya ukana hema gari ya vola droite yayo kana ujowule hema gari yayo ya zilo shaha maskiti fumadziro siparowa na nyasi wa masiwa iliri fanya bunjili yori wambi yukana tijabu na risiheho pareni basi ngarjumu mbisani rione sokana eba wanu wanadamu watu wangu hazini watunga hazia unikema rania lilulu ni bagari ya henge jezi ilo baringi unavola duwa tizabarindi ni bagari ya jahula duwani waje warenge ya zihujana na mengo mitsano ena gari la vola duwa komasa barindi nile luwa rudi wati amri ya ukema gari ya ukana ujwa uzungula rumumju wa izo moroni na wako watushuru kwa tushuru hunda zilambaviza tortuari za nruhira yawangi mwana mafardini rikile mewe banga muaminukana wallahi izo sisi rambao vanu ngazitabisha wenji embaviza mbuzi na embaviza mabahazi yao vanu zanzozi defande mbaizi ya mazwalimu mwana mafardini rani jaka za vanu ngamina suala zima unjibu ndondondo wa Komori ngamuaminukana juzi jana sifanya video ikawe video yote ishia ebanu wari tsambi wakana wa Komori wa Ulaya wa wanona ezi ya diktaturi mdungu tsingojo uji volonte ujabanu vatsino kamru hadisi shamdungu tsoju wa mdu arengeriski ya Mwenyezi Mungu hajaru madhwalimu mdu hajaru madiktaturi eza bari bufari mana utu ja Komori hindi haukana hena mdungu ju Komori vatsino kamru hadisi hena madhwalimu vatsino kamru hadisi hena madiktaturi sabarindi ni kumabona mwana mafardini utu ja Komori okay mwanama mtukufu ngamjibu ba usama swala mararu baba nunga mina mtukufu ya jabanu wodo unibali yo mala ni liyo oje ni le jawabu la mado do ujua ya uka
lazimio ndo jue uswe magari harumwezi ntizirumao ni wanadamu. Harumwezi ntizirumao ni wanadamu. Wandu jana magari wa dedouane wasaidia nchi na hizo ekavo le droite. Usukani go upande wa droitini non normalement si bali ya magari ya gauche. Et nous causons accident au fin chamisomo. Et nous causons problème da civique en droit wazi Juliandas. Upande ndo achi wakati la ndo jua enamna bidii wandu walive. Ekondu walivi hauo walive wandu warege magari wa yamenya wa yahuse au wafanya kozi nwaji chaka mnoto jua wata simu juma mbekana na mrenge jao monti ezabili zigusuyo wandu ikayao ngwa soko mori vanuka siaru mbwana vanu embwana riwana wetu dotukana mngu ngo Facebook bayumdu sujwa uzia shap mimi e difference anguna mdwaji loka mimi ngamina utungu swafi parce que ngamumjuo ze famille yino namna zisufreo ngamina utungu swafi parce que tishindwani matozi ibona elewa emruwe namna sufreranzi hatangia kahufa izo tiambulazo ni kafiri jiji akaujije uswe mahakama yoka owandu wafa mwe vya emenia wala kwa jato na mizinga wahafa shawala wandu wakautungano no majino shemeza hata ala fa souffrance yo haina ngamwenjezo 100,000 euros et souffrance yo wandu watu so wandu wakati ya kahukumu au kaika 100 200,000 shaka ukaza be 300,000 euros haina mru ya sufre dakika 10 dakika 20 hatangero hila ho majini ya bondo ko torturo wena mnainu ndia ulwa ya mbana mjomkwe ilati ndogo ulati mhoga ilati majimbi shaula aiman wala fahadi wala tui wala muslimu wala jao yode atungeza mimi ni joyo kana niko wala pesa wajue na yo mnyezi mwida ni ruhusu inde bana boko miamba je suis dégoûté ya wana kero basha wana problème dabo la pizao engam jwa woni mlapizao engam jwa uizo ya renda wikacha bidini mlapiza ibidi ni mrehizo shantu shinda ho wezi ho arengeze maliza hatu wambango wajuha wafanijwa ndwaji watuzifanya ele biala hele gawa linuliso jwa usoma ngeli unu mru halisomeze commentaire ineze ngo yambwa mtu amineke kana uba ya Facebook FM abuga upande huo ngarwana ubana hamvu ngarwana ubana hama pesa ngarwana ubana hama kaulu aho ujukangwana ubana hiyo waurwana na ngwa zijuwao hema fitina yakana usakomori shemje kanga jamani abe mnaka ulu tujenda mjazina nde hula nenda sami mekenga modo komori abo azali hafu rekaji fia ezedunwa hedulu mauri muwa hafu kama do komori tinenda nado tata kama do mjina mtinenda komori nadas aina malengo kanga mjorongo tijojo udaza jodas yode mani abika yao ujosiha ngabo wasiha kwamba jemana mshuhangu rabu akasimu ya daru mumji mtukufu wa manza hasihi komori asiwa ndizo ngamjojibu mnano bola rumezerezo babanu sisi rare jaja bandarongo wa risomo ayaqul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba inu ngamiwano hankli hamsomo ha resistance hatabu naziona wandu wasufreo tiji sacrifice tiji toa fidi wandu pia watu wakembedume inunge wanaongi na ndrabu ngi na fitina kabati ya paru igabidi emanana isafirindu dokana mipanganyile na panganyile ilo lekeli lo somesu wa utunga au kailo mahalani hao de bahari tili la zabonti abasa kel tuere wa tarobo kume lisurume ne lijuhamu wene ndege litunga uhula poza ukaki alofanya kofia yorondo haina mturazi au parsonti yani ufanya karavati dijange litunga urungo masi una mtana lipoze mwani dijita jau dijita kangeli jeli zao e mwanama mangu paru na weyimdu muhimu. Salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh mtukufu. Allo mwanama mtukufu ngami en direct banu wakomori wenjingwa ridunga banu Papachenko engawe na kalima la ukaza holio les ajiri almuradi usikwa maudu kenjafa banga mimsafara ezano ziambishi hazila wakamba wodu wazifanya nezehitima nezano zila pia maudu ngwa joishi anziro zajiri rahana zila na onda wao abona wajwa some hitima awiyende yata hesamaha shahe emahalani na isandio banu ngami tranquille ngamina wanama wa komori wa isawalo pre haina wakati wajoishi andongo wajo intervenir ra hunu manga ra komori amangenga mine garanti hiyo lelo ti onesa habari za kamuhimu banu vite fait doka ele jeshi ngelifanya cinema hitima lidunga na lendo aeroporo lidunga na likafanya sport lidunga na likaula wazima hitima ezakadabili bashari hodembeni randija na handiso tambishiwa hende hator maselu ya nyawea boya kea bizongo pia zifanya hapo sababu ya telefona hiparisiwa na message ya husu ya ukafanya iparsoeze message nzajiri ya dunga yabo bon nouvelle doka wandu wado faransa wadoka daona bdalagwa waisa walijuza
bandu ya hawa rijuza kana c'est bon andu pia waisawa ile wakabali bwana wala katindasi sha wandu ulo hafa na wizi na détournement wauti wandu ndo amba inu secret au contraire izo ndongo za kablazimu wandu wao wamba faites attention hizo ndongo hizo rija upande wa husu azali harikiyo ikayao liduzu wa habari asibabu ya ukafatihu na ya habari wadungana waniwamba towaidaru sidingo si watwe yalo made ya tupiri ubona azalele kiyo yalira abo hamba kweli banu jinga manzo muntimizi ni madi wenga wana aeroport kutana kuzifanya na mjwebo madi ya madi ezengo hizo ziwaduswa emana wazali Dr. Yasser ikaya wodo urumwela pitali daena jabiri shabala tikwa la Dr. Jawbasi shali rende hagambe balo hari mwani wale mziro izo mengo ni mweze duma kabatiza suluhu au kani ujopulu arekamba bare kafundi avumbu reconciliation nationale ilo jindu jishenzi kafiri la pulo hauka azali kana par exemple bango suluhu raeja fungu ya wafunga wafanywa mahakama walobonze wa rejei yarudi ya rantienti ya hatu wando jiwa organize ngo hizo ujovumba tournanti uongo anzo uiloda balenda la ni kwa robo kume jelite panique na cinema Côte d'Ivoire wa isawa juha banda ngo ile wao hizo anzao kwa jalinda e diaspora itongeza Alassane Ouattara haisa hamba kana hasalimu amri uzade ezentizo bonze pia zisaze kubali ya ukana ka rijili si hasara hauka ribaki ila yanyoshi ribaki harumwenji zi hatarifu abasa Afrika kamili o wanati wa Afrika kamili waisango ariengao yabukarano jo usaidi ya diktaturi haubwizi hau ifroni tena itongeza yabo ila kunduwari na izonogo zipo hano kango tukanga mvayo ngamdungano na wandu urambira rogo zinji wa jeni wogo nse pia ni maoccidentaux hawe ma européen no ma mewa waisawa ile wakana ema Afrika pia waisango wa wanafikira mbi hususi hisi au kakweliri saidi ya makatili wa wahidi wa ngamisa ela pitali wanatu wafanya za examen molikoli atabasa kwa jatola za examen ona mnamoto mtsaweni omji wa mtsaweni urenge wende wenji wa mtsaweni wende wahimili ya elefa havalu linu watimbao na ingeri sao mji wa mtsaweni wapuha Dr. Yusuf Saidi ngampaushe omji wongo wana wandu wasoma mawatwani ya wanazijana jize Muhammad Saidi no wanyanya mashuja mawatwani ya embudene juhe mtirendo wa mezi ezadunga yabodoka maandaliza jirizi no wanu walao bazima no dezembio itibitishi ha ya uka wenji wa hawa isawa tolwa ramajiji ramajeshi ngabora hawatubadiliwa hauka wajabiliwa rengwa wa ndiongo wanashongara hanao eze carte d'identité zinu ndo kawaisa wale mbele ya hauka zantipi za zizi ya ho wapata hauka wajua kana waisango obu ela pita alisabapa ezadunga yabo mimi fahari miti mru wa usitiri mara hii twana makriminali na wao na wali walinde elebwizi dananga la Abdalla Agwa ya do hambangu wa protege shawandu wari uliliana nyasi wanjwe mijini wahiba wa izo zontipia wauti wandu wa madami uwasitiri manama Papachenko ngami ujenini shaweti mro kanike kanui kada kambili ba e manama loda mina ebanu besema udu de torenga funfu mumone par surprise Mwenyezi Mungu ajohum libandu ejitihadi ya nifanyili ya mahalani na jili ya hunu Mwenyezi Mungu ajohum libandu hum duniani na akhira ni famia hahe ngao riushili yao na kabli ya ndoka ele wizili nulitojwa usoma lende lika ufanya video na hamba miti zala ni wandu kadha mtujwa dobia mzaya ya tumtashioni ya tumtalikoli sisi owarizaya tawanu wede mbaye upara funda budo mshahidi kabati mndu mitami huli awemba nku utujua efundi wede ya zambaba hangu mbaba hangu wakati ada ya kaada tinde abasa ene ya hunda landa na mboga tumweda mbaye mndu mzima na masakala ya rondowa kutujua shaba kutujua fedha unlelo wana kauja msafara hangu ngamushilio mtukufu zuki wangu mdada biswalihi uparwa Papachenko dakika mbili wa komori wa hushia bawa humu hushia mtukufu bana nji mwana mafari dini ukaya anuze ndongozi no kaiti namna ya ukaya haina mbu ya tuha ya rongowe ukaya hakika haini mwanadamu wanzoelewa mkomori hesangwelewa esangu juu sangu onovane hakiliyo onovane siliyo ono wanawe bana inu haukweli nguwanao nguono wane bana inu haubamacho hafaida za kinafsika o ngazi wendeleao onge waju hanzai komoritu enshie namna inu wanawakomori wakijuma utedamu ya hao asibabu wanafaida wakitika o nida hunu nidi horenda o faridini tikanze chinjeba ni masuala zima kati ezambishi hawa izo wakomori pia ngwazeshio ngwahisio ubaloye kweli gababi ubaloze ngabunda babi izo zonti pia wakomori ngwajuao
Kawati kwa jasi uhasha komori wakati lono kabati mkomori atu bwematu kabati mkomori ulo da kabati mkomori utonezi jiri shati njia banu hasuala zima ikaunga na bishi hao naona nyasi waloko mori baadhi ya hao naam wamboma journalisti waloko mori wadingo wamba ukaya wandu walohu nuwe henda naam watingo henda wadaza wafanye mashughuli wajazao tishia ile bwiti mwanama Faharidini naam akaba nuwe mkomori naam wakati rajo henda ho shungani aho mswendana ambeuka mswendana jilalike malima ndula likwa malima ukaya ngamlimi wa maudu abugira botika hulalia rahawe jaendelea samahani mdada Biswali Papachenko abeze ngo hizo usiku lelo maliza hatu likauteza sherehe diaspora lelo na mimi hunu Yusuf Mohamed bana rametra Mahamudu rahaina mjeni wahi bana ejabanu ngarjo humrenga limonese haukana abwari jilia enge wanda wa organize mruhende hulaendia zimtata au yende afanya nongo wampara ngamuhangario shali sali pulo abasangela pizza wa diaspora dizo hamba yauka mwenye shamba dia dopara wandu kanturi lime enga wana radikume basi risari prepare wanu ula la mahala kadha au yeshi mahala kadha shalelo lilabwizi kel jashindo stamili na mitizone sabanu yauka wantu jini warambia yauka enyumba ila ya wantu jini hawajirisiwa shea iwajiru ilibio fatihu wazali abongia base normali ukaya mlapize ni lelo nyi wandu mwala komori na yabo haka ukada ena nyika jamnongoneani shaka nzanyi nyi mwambe endelea kwezi mtukufu Mongero mimi mwanama Faharidini sisi banu wandu lo hunu yanuma habaya hensi ya hatu yanuma habaya ze fami za hatu shasinga rieshio shekale wo ngare rohotso zihasi babunde komori asiba kumbe unono wa komori botiyo rumsomo wa komori botiyo ruwanashe watu wana hatubo wenda wasoma elimu ya first science watu ongazi wafanya izo ndazitongeza zawo rezaleji shabano sisi hunu rasile wana ruwandosha hatu banungari yeshiyo chainu imbi ya hensi ya hatu abangero eleso aleno ndino nakanza njena kaya badi banukari na mtu wa komori rijuheri samzianiri redera muridozu nguli ya ukaza lina la wazalina lawe mwenyeshi unganda wa ulo komori ya utabi hunda wa ulo komori wende uono nzaya wende uono wade wende uono huwa tsonsoma wende uono ungarune problemu shini na jana ika ngozi yeshi shaminga mjojo nziyeshi mwezi mzima nsaruenje zangu na mwezi mzima njo kauyeshi komori aweze tabunjo kaziona mfane kati uwalofu uyu wa untu na bendu na halala abunje nzo tabunjo kaziona nsarueni nishanje bienje zangu shawende uyeshi harumata abonge yeye mwenye shiunga uonde ule alihwandu malima shiyensi na tsojua nsobiro shambani aho nregemba ni kensi ndolima awawe mwenyele shamba ngojon laliha unambio kaya ngamina malime 2000 ngamanzo ujebami na malime 2000 vangu njo malimani awibele balabo bolona mo imali nungaruwa ngwa ulimi yao nirengomba ya nzube nisaidio wandu walaru ulimi awungeti kanda nambo kabanka batimbulo hunu ujola hunu yende komori yende yarenge beramu ya separeni au ya juu ya zalina la kabatimbu jozifanya ekanyi wandu mlo komori mazamana wandu wa siasa maraia wa komori mtabi hao kamja presize ukausiku fulani na sina maandamano au siku fulani ngarizobomzi yani wana wakomori walo Faransa wa haja au wajogu ndila iho wamsaidiani baada ya kabatima na mkomori tuotingo jola huni ajia ya kwa maandamano kama nikabatima na mkomori ulonu utabiho ngamtabiho mchomri zoemba mshahara ndiwawo familia yangu watabiho na nzoni wasaidie na nzoni nrono wasome wanubo mtukufu hata ngabo wahenda wanata owenda komori wafanyize ngo hizo shamwini swaba hasumani no emajindu yao ya tataya ya ndarengo yafungwa farahani na wao alafu ezabili owasiha tena ele bwizilo lendela bana mjumtu abantu katina bwana ezararu iburoshe hamguna mtukuze hasubuti hameza kweli ya ukawanu nafiki ngeyabo ngelila pizza wa diaspora no iburoshe hamwambia ukana ti unroyezi wanu wai shawanu ba okairi basi demana bukuntina na wadunga abo hafanya wala tindaye banweke hapa hani hano widino ula bano unafiki yo hamba tisati po kasketi abasanga mi kasketi kadha kutina kasketi mbili ngawena kasketi nzima ya ukawe bwizi delenka illettré bas ya de kasketi yao kuna parjo ilawa
Endele. Daima nama mtukufu ngamubushilo msafara mwema chanto kanza ante hapo niwone sokaya manusi wanrulo Faransa kabati mdujenda Komor ya Jusebera au ya Jusebe au kaya ngari ishoshi wunga shahani ninde mjori dalina kama mbango ngolimiwa gari johu jaho malimani kawuono kale kamfuilo ngilo pitali ngowendo ngilo hazingo fanyu abo shawiri hanyu ninde mjoka kisha haruma embida mbeyo sasisi gari jobira yabo mwezi rijezatu abo ngitabo yone mba مرحبا منجي مسافر mwema barakallahu fika barakallahu fika tujalla wasili salama insha Allah shandi sala natoka tsahandi tekeleze sha dabalama na mafaridini ya tusiuha wakamarula wa Komori kwa sababu matso Kenya kausiuha hamaruha kadhaliko watukawa siuha ngwa uhashiri marhaba menji mwanama mtukufu Papa Chenko jazakumullahu khairan wandu waishi ya hizi habari za kado za jiri mhimu maudu erandevu hatu maudu mjemu ishie ele zaha maji la siha ziro dhane labira umfumora kanuo hava anude rikazoki ifu rimwambia ni yauka si wandu razalo arijuao warizaya watuka wamezi watu wamezi abunge yabo ngaru wa shukuri yao ngaru wa mbele ya udunwa etitri ya he mahadisi ya hatu na ikaza ava ni majini ni wanawahe majini ne masera nowe zino wanafiki majamaregensi hatu na mjomde jei harumwe miri mwele mwangariye masera janyi ne majini mdirenti zenti ya hatu rikombo we maudu rendezvous husu ezi habari za hundra ele jeshi na wahanti ajenu maudu ngwa ebidio walale hamba njeu heze odion loniso ele jeshi ngilo ajenu wabali waondo wa aeroporo ta huwa inane wajuswa wasubi na mdunga nyoti pia mwende mbio wajusilwa jana wabana mjio mkenti mlebati maandro ama andro wafungwa wabatima dine halafu mwanzi ya ukana l'armée est unie l'armée est ensemble sha izopia wandu wajua weza kweli na rishi